Bia Kamal ka Noor Online TV channel banaman chalat Human Rights Commission ray wicce ka South Sudan ka duob danen sha South Sudanese sha kanak ka ja de ni Sudan ajan bana lingo men chikana lat ki duob danen shi ngwaru en lar ka ja ban jelinken gwazame chi Human Rights Commission kanetin kon tin la chung ki la chung la ja tupke ni de tup ka chung mete ka dur me shalat karan you know lakin tara la kana gor bikara mo bikene kwe dur kan gwasamo baji chol ki baji lat kan iten kon tin sha ngot cha ka tol you know shi kane tin na ka jisa Sudan shi kan ka kwe dur shi kan ka kwe dur ko shi ka na shi kan ka na ka shi kan video dian shi kan las ka social media you know shi ka raje mo shi kan kwen turmanen yana me teacher ke turbel deine betwi de te ka match kan deine to ke deine Sudan ke deine Sudan ten konten na ke kume tena ke civilian ke ji South Sudan men bu kon lingwa same ka jen kwira jamane kan ne de konten la human right me ke na kulalat you know kan men chalat ka wan madani ka one of the state ke wan madani dung kuma dung Sudan kan madana chalat ka wan madani ka Al Jazeera gwada dana na ka South Sudanese tin Sudan Army Force ke de ni Sudan kan shine condemn ke shine ka kwedwar you know kan gone no General Abdel Fattah al-Burhan you know ba danan nakna ka je ba jalat ka benetin kon tin chadwara mo cha jalat ba kanong ba kanen ka ba ka mandana de lar win mon ba jalat ka danan chikan South Sudanese chikan ga nakaja kon Sudan ka jan gwasme take 1,000 of South Sudanese ke South Sudanese ti chop ke kidney awon ya wona ka million te kare wi ka Sudan ta me shika ga gan winami shika gektin tala gwan bakan mulun ka jokaja you know ka kuje mo chaga kwedwer Sara Nyana Tilija Ramadan la executive director ka gender empowerment rewe ka South Sudan organization you know shaname ki mijega chala de kum Sudan cheja kwet you know janamen chala Sudani ka civilian ko tila civilian South Sudan shawacha jien kata mar ka mandana mar na ka Sudan kaja janamen chikana lat ka wat medeni ka kwiji South Sudan mi jia kana mo shine gorno dong dara nyoko mutwoka chawraje mo chajalat janni video nen konten cha nyot kata da nakana ka je are which ka Sudan ni de konten la ji South Sudan janna me shimagwa shami jia chajalat and me shine condemn ke chine lok ke chine kwet and Jordan and Charlotte you know wooden shalketer manyang Ramadan the head of Center for Peace and Advocacy Ramadan and co-organization malka ki queer peace and queer malka ka Ramadan right ka qui malre wi ka South Sudan you know jog international community and go kenne de ti la Sudanese army ke de ni Sudan ti you know biya ka yikaf ka duira kone jikan kalat ko shi ka civilian shi kan ganak ne de telngu ka kordan tegatin naka na lor ka bang ka kuje mo shuala international community ko bikan ne de ti sha kor toga ka civilian ke na ji South Sudan ka do mi chiro da lot gor jen wo ba ka jogo no shiam je cha jalat ka ba ka kap ka duira kone jikan kalat you know South Sudan Youth Union ba rewit ka South Sudan ci loydin ci jadalong ka nagadan en shanak South Sudanese ci ka raj mo ci kanalat Ramadan la spokesperson kemen la right ka Youth Union rewit ka South Sudan Apollo Marial Rong ci South Sudan government ci jogo nenena go lade action gang na ci la ji South Sudan tin rewit ka Sudan gor do mi bianetin kon tin ci gek rewit ka Sudan bete dom biya ko non wikeja
jen ngweten danan kaft kiram danan kaft South Sudan US Union re which ka juba kenen naga dana shanak South Sudanese National kama deni niti kon tinta kore wika Sudan kam Abdel Fattah kene mti ki RSF Rapid Support Force ka video nan kon tin jalka jan titi ka ti jaga long ne de kon naka video na kon ti tegatin ci ne de jel ka kaga ne go goin kan ji South Sudan no yen ka yen de ni nying RSF ano kaka yen de ni Sudan la ne de kon te pin Abdel Fattah ka jeno ka video ne telegram chanen ka kaka ni de kon naka naka ne civilian ne kene kon te pin ndial ka civilian ne no tele be ni de ni te tet ka dien te point ken ka kujamo na me nyu dia gwano a human right violation ka kujamo kuen nang na nagyen kalor ka bang ano en men chalat ke sha South Sudanese nak ka kwide shio ke ne ke de ni duno sha gorje no bia tijek bia kalat ke bia nat bia ka nak lora ala ni tin kon ke kuma sa Sudan chaga jigno kane action gordo mo bia ne tin kon tin ngure wech ka Sudan bia ka gang ko terek mo butuo ka no ke Wednesday la South Sudan minister kana foreign la South Sudan minister ka foreign affair ne de kontin la mark wheat goal kum South Sudan ne de kon mark tila kam marna la kalat ke kum Sudan ke wheat goal no chigarudian ya ka gwasan paiwa chigarai ka Sudanese ambassador Isam Mohamed Hussein ko dar mandan cholat ka wan madani kal jazira da jalat ke de kan manana tuok de kan lat no ko gorko ba manan lero da baja ngach ke batin kon tin dobran nakana baja ngach no shugurudin yai gwad mu rai katin ko ba ne ko nan chadwer mo cha jalat ba ga yikap jenda nan shikana gwarpin no ke chikan bible pat ka kwida ko man chor lat ka al jazeera ka wan madeni mi je ga long mashaluk South Sudanese dial chumen kuma South Sudan ka dobran na shalat ke gwasma na me agenda na gore de nyoga yekel bana ler ko ken bu kon nyoga liang ka ta da nen ma lero ngak rodien ka je ka wan medeni ko nguda tuka kor ka na shu mena tama kan en Rapid Support Force kan Sudan ke Sudanese Army ke de ni Sudan ko ter kan wan medeni nguda tuko tetin la kora me man chawra lat ke je la Sudan Army tel ram pel kana mishi kani jiga jiran ko jimi na kani shigan jiga yin South Sudanese na kani na me win mon ntama gaga kwai kamen bro da lat jenda na gorno de nyaga yakel an bay nyaw no mu da den biata kamal bay